Lishonile Maswatla Mahle, lishonile nelomakosilenhleka sinivusele sinamukele kunati tindzaba lomhla kusihlo kulomsakado ichannel eMaswati ligama lami ngingumlandvo kaMetfula ngidobe nginifundzela tindzaba singangeni ngito ngalokugcwele sitawucala nganati tihloko tato letihamba embili. Umntwana Nkosi Lindane sowudumise live laKangwane ngekufika ezingeni lekubamba umhlangano we-OACPS. Kuphakanyiswa ngalokusemthethweni sigaba sesine seluhambo lokucanga indzaba iKhabane lekungilenye yokucinisa luhlangothi lwetekuvakasha kanti kuphindze kuthuthukise nomnotho lolethwa ngemagugu elive. Lishonele emini indvodza leneminyaka lengu-36 letsabuka eKhubutha ngesikhathi amaphoyisa emanga aseBhetani ayibamba ijuba tindzambo tagezi kulelinye likhaya lakaHlatshwako. Tindzaba. Umntwana Nkosi Lindane sowudumise umsebenzi lowentiwa ngilo live laKangwane lokufaka ekhatsi kwakuthi lihambe lite liyawufika ezingeni lelisetulu lekubamba imihlangano lesetulu kuleli kanti uphindze wadumisa nebuholi baso silo semhlaba waphindze wadumisa nesakhiwo lesihle ezulwini phalazo. Lezinyana umntwana Nkosi lenhlangano ye-OACPS lelimelela live laseSwatini kuleli hlangano silibonge ingwenyama yenkosi uMswati wesithathu ngekuthi liyente ukuthi live laseSwatini libambe umhlangano emalunga ePhalamende alenhlangano kanye nenhlangano yemave alabamhlophe i-European Union. Lezinyana belikatse likhulumana lemukela amabhalane walenhlangano i-OACPS khona-ke ephalazo ezulwini lapho khona lezinyana elivetile ukuthi nebuhlabani besilo semhlaba ungako live litawukhona kubamba lo mhlangano lokuyinqa izivele futhi lekuyintfo lenhle. First of all, I'd like to thank His Majesty, King Mswati III, the King and Ingwenyama of the Kingdom of Eswatini, for graciously allowing us to come and host this event here in this beautiful facility which he has built. I'd like to first congratulate him as well on his 40th anniversary on the throne, and also his 58th birthday as His Majesty the King. And also to congratulate him on the successful state visit which just occurred right now with the President of Taiwan. We are equally excited that he also came to launch this facility. Being a representative of OACPS, we are encouraged and very excited that as a kingdom we can host such an event like this one. This convention center has just been launched by His Majesty, and the very first conference to be held here is the OACPS Joint Parliamentary Assembly between Africa and the European Union. Now that Balane walenhlangano Saleh Badrako uvetile ukuthi bathola kakhulu ukuthi babambele lo mhlangano lapha eveni bavetane buhle balesakhiwo ukuthi nangemambala seyinqa izivele futhi ke lekusakhiwo lesibonakala ukuthi sifanele ukuthi singabamba umhlangano walelihlobo lokungumhlangano lohlo lesayithuthukisa wona emave enhlangothini lifake ekhathi tona nizaba tentuthuko kanjalo nizaba tekuthuthukisa wona iminotfo yalamave. Umcondzisi wetenkulumo endlini yabayesikhulu umhlonishwa Jabulani Clement Mabuza udumise kakhulu lo msebenzi nelive ukuthi libambe lo mhlangano lomkhulu lokumhlangano losiza emave emhlaba. Maswatla Mahle sitawuthanda ukuxolisa ngekuphazamiseka kiyo umsindvo kiyo indzaba yetfu lesuka kiyo kanti ke sitawuqhubeka nato tindzaba. Luphakanyiswa ngalokusemthethweni sigaba sesine sekucanga indzaba iKhabane lokungilenye yetindlela yokucinisa teluvakasho kuleli lasekhaya eSwatini. Lona umsebenzi lophakanyiswe sibonza salomsebenzi umntana Nkosi Sakhizwe. Lo msebenzi weKhabane Cave Walk utawuba khona mhla tingamashumi enyangeni yenhlaba kanti-ke uphakanyisiwe ngalokusemthethweni lomuhla uphakanyiswa lezinyane umntwana Nkosi Sakhizwe. Umntwana Nkosi yaphakamisa ngalokusemthethweni lomsebenzi lobanjwa eMagatsavane lesewuthatheke iminyaka lemine. Uthi kufanele ukuthi sisive seMaswati sichubeke nekonga emagugu
kute-ke sibongele titukulwane letitako futsi-ke abe ngilawo latawuphindze aletse umnotfo eveni. The Kabane Cave within Mlaula Nature Reserve is a sanctuary of our origins, a national monument that houses evidence of human history dating back to the Middle Stone Age. By walking the trail, we are effectively retracting the steps of our forefathers. The history of our nation is not written solely in books. It is etched into the very geography of this land. When we develop sustainable tourism around sites like Kabane, we are not just preserving rocks and artifacts. We are creating value for our local communities. We are driving economic growth, empowering our youth with knowledge of their past, and attracting the world to experience the beauty of our kingdom. Let us take collective responsibility for this legacy. Indvuna yelitiko letekuvakashela tindzaba temvelo umhlonishwa Jane Mkhonda Simelane umeme sive seMaswati kutsi asibe yincenye yalo msebenti waveta kutsi uyincenye yemagugu yesive laphindze yakhangeke tivakashi letichema ngaphandle nangekhatsi eveni. The Kabane Cave is not merely a geological marvel. It is a heritage site that defines the topography of our nation. The Ministry of Tourism and Environmental Affairs remains committed to ensuring that as we explore national caves, we preserve them for the generations yet unborn. Kanti lo msebenzi uphindze usekelwe nangaMatsapha Rotary Club kayike naletinye tinhlangothi lekwenta kutsi ube ngumsebenzi lomkhulu kanti-ke sibonza sawo lezinyane umvalenkosi sakhizwe ngikemba lemavuso endzabeni temsakato weChannel eMaswati ngalobamba. Kanti-ke imvuna kuleli tiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave umthandankosi noma-ke yena umhlonishwa Pholile Shakhantu uthi lakangwane lisebenta ngalokweqile kuphakamisa tona-ke tetempilo tebuchwephesha kanye nekusebenzisana emkhatsini welakuleli nelaka-Israel. Indvuna ikhulume lokho ngesikhathi ihlangene nasuba likhulu welive laka-Israel. Lakangwane solo lichubeka njalo nekuqinisa ubudlelwane nalamanye emave njengoba lomuhle induna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave imukulu ngaPholile Shakhantu ihlangene nalolo msiba likhulu welive laka-Israel kuleli umnumzane Elin Flas. Kanti-ke timvulomo letibe khona emkhatsini wendvuna kanye-ke nalo msiba likhulu tifaka ikhatsi ukuthi lakangwane likhona kungenela imihlangano lekhona kuleya live lihlose kutfutfukisa luhlangothi lwetempilo kanjalo lenhlangothi lebuchwephesha kito tetempilo. So besikhulumisa-ke tindzaba leti ukuthi singachubeka kanjani sindlondlobalise budlelwane bethu nelive le-Israel. Israel isibambise kakhulu etindzabeni te-defense netindzabeni te-health. Kunema-specialists la ge-enda eba-operations nje kubantfwana bebanema-heart complications. There's a foundation yase-Israel labo bantfwana baya e-Israel to receive lolo sito. So sibuka-ke tindzaba te-cooperation kutindzaba te-health. Israel iyalida kakhulu etindzabeni te-technology, not just in the health sector, kepha naku-medical sector nakhona bayalida nakubo-cyber security. Kunemihlangano letabe yendeka e-Israel sitolungiselela loko ukuthi live lakangwane nalo likhone ku-participate, both government and also the private sector likhone ku-participate kuleyo mihlangano. Indvuna iphethe ngakuthi lo budlelwane bekubambisana butawuqinisa inhlelo tentuthuko kuphindze kuvule nematfuba ekukhula kwalo live laseSwatini endzabeni kubuya Kimberly Mavuso namlamu Lishongwe sisezulwini ePhalaso. Kanti-ke kuvulwa ngalokusemthethweni kwayo indzawo lapho kutawubanjelwa kiyo imihlangano ezulwini ePhalazo
kutawuletha imisebenzi lemikhulu kakhulukati kubosomabhizinisi kanye nalabanye labatawufisa ukuthi balethe noma ke bavule noma ke babambe yona ke imihlangano kuleli hotela. Kanti ke indvuna yekudlelana nalamanye emave umhlonishwa Apholile Shakhantu uthi sive sakangwane asilisebenzise lelithuba kude utawuphakama umnotho kuleli lakangwane baphindze nabo basive bathuthuke. Bisekwatisa sive ukuthi loku ingwenyama isivulele le ICC sitaba nemhlangano wekucala lotawendeka la kangwane lotawendeka khona la e-ICC ngumhlangano we-EU OACPS lokusho ukuthi kuta onke amave aka European Union nemave laphasi kwenhlangano yaka OACPS i-Organization of Africa, Caribbean and Pacific Countries. Kusho ukuthi ke onke lamave atawuhlangana la kangwane kuhlangana emalunga eParliament kubitwa ngekuthi i-Joint Parliamentary Assembly, meaning malunga eParliament lamele onke lamave langephasi kwe-European Union ne-OACPS atabe ahlangana lakhaya kusukela mhla ka-7 kuya kumhla ka-14 lo mhlangano utabe enteka lana. Uyasithokotisa singhulumende lokuthi immediately after silo sivule i-ICC sesiyabona lokuthi na i-ICC vele ikhombisa ukuthi i-International Convention Center ngekuthi sitabe sihosta i-Europe onke lama members of parliament abuya onke 27 emave e-Europe. Sitabe sihosta emalunga eParliament labuya e-Africa ne-Caribbean and Pacific. Lithuba lelihle kakhulu ukuthi sikhone ku-showcase le sakhiwo neloku-showcase le ICC labanengi bayibone ngalobuhle lobebenteka lana as an opening ceremony nala exhibition. Kepha-ke nyalo mhlaba sotawubona i-ICC seyi-operator ngalokule fanele ngabe i-operator ngako lokunye loku yi-conferencing yemihlangano. Kusho ukuthi singemaswati sekunesati ukuthi ngale International Convention Center will be receiving a lot of guests, will be receiving a lot of delegates. Sende loku-ke lesithume ngako singemaswati ukuthi bantu bekuhamba siyahlonipha, sibaphatha ngaleyo enhlonipho, siyabasita lapho badzinga usito khona. Nebanikati bema-establishments like emahotela, ema-restaurants, vele sekubita ukuthi sitsinzitse sente konke kube kuhle njengale ICC bangathi bete emhlanganweni bakhanze kuhle basita baye hotela noma e-restaurant bakhanze letform betingasafanani sekufuna sisi improve ku hospitality yethu ngoba we'll now be hosting a lot of international delegates. Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Inombolo yalomshini love ngawo la channel yeMaswati itholakala kule channel yeMaswati kuphela. Wayithola seyikuletinye tindzawo noma seyinamathiselwe kuletinye tindzawo njengemabhasi nemakhumbi.
yati kahle ukuthi akusiwo lo mshini love ngawo kule channel yeMaswati. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato kufanele dawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika, kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. Masatha mahleka siphinde sinamukele ngalokukhethekile samukele labo labasanza kuvulela lona umsakazo. Siqhubeka nato tindzaba njengekusho welibika sibuka tindzaba leqhamuka ngephandle kwelive laseSwatini. Bangamashumi lamabili abantu labashile emhlabeni eveni le-Ukraine ngesikhathi le-Russia lihlasela kabusha live le-Ukraine. Loku kwendeka nje omabili lamave bekaseloku afuna tindlela tekubeka phasi tikhali. Bangamashumi lamabili bantfu labafile idolo eveni le-Ukraine ngemuva kwekuhlasela kabusha kwelive le-Russia. Lokuhlasela kwe-Russia kwendeke ngesikhathi omabili lamave enda imitamo yekumisa noma ke kucedza lempi. Kubonakala kwangathi omabili lamave ayachubeka nekuhlaselana njengoba nalo live le-Russia livetile ukuthi lidzilite letinyenti tichumane lebetitfunyelwe live le-Ukraine ukuthi tiyewubomba indzawo lesemkhatsini kwe-Russia. Kanike khona eveni laseGaza timphi letichubekako kulela live setishintshe indlela abantu labaphila ngayo njengoba imikhosi yenjabulo lefana nemishado seyendelwa emathendeni lamancane ngendzaba yekwenyuka kwemanani etintfo, kulahleka kwemisebenzi kanye nekuphila njengebakhoseli labalindzele kona kubaleka. Letimphi tende bantfu bakulela live bangasakhoni nekutsenga kahle lokuya ethunjini. Kanike khona eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika intsengo yemafutsa yenyukile kusa kwalomuhla. Intsengo ya dizili yenyuke ngemali lelinganiselwa ku-6.19 kwathi petroli wakhuphuka ngemali lelinganiselwa ku-3.27 ilitha. Lokukhuphuka solo kungiyo imiphumela wekwenyuka kwemanani yemafutsa emhlaba lokubangwa nguletimphi letisolo tichubeke njalo emaveni ase-Middle East emkhatsini welive le-Melika nele-Iran lokubanga kuphazamiseka lokukhulu ekuhambiseni wona imafutsa emhlaba e-Strait of Hormuz. Kanike uhulumende welive leNingizimu Afrika sewushaye umtsetfo lomusha we-slate levy njengendlela yekubuyisela timali letilahlekile phambilini. Etindzabeni kubika Andile Dlamini titfombe tibuya enkundleni tekuchumana. Ngekusho kwa Masatha mahle sibuya kutasekhaya. Lishonele mina indvodza leneminyaka leng-36 yekudzabuka eKhubota ngesikhathi ikhandzakala ijuba tindzambo tagezi kulelinye likhaya lakahlatshwakwe eBhetani. Kubikwa kwekuthi lendvodza ibanjwe maphoyisa eMango kanti beyinabhululwayo yena lobaleke washiya inyosi wayewutiphosa emfuleni lisushwana. Ngekusho kwaJabulani Hlatshwako umnikati waleli khaya lababambe khona lamavodza juba letintsambo tagesi bese lesibili leliviki bete gesi uthi babone ngentfuthu mathutane nasekhaya lokho akusenombonombo yekuseni ngabo 5 batibuta ke ukuthi ekuseni kangaka intuthu seyibuyaphi babe bede na gesi. Uthe amaphoyisa eMango aphuthumile ayohlola afika abakhanza sebacedzile Nkosi yami sebathi bayogibela emakhumbi baya le emakethe yabo kumathapha. Uthi lamavodza bekamabili lena lenye ibaphunyukele yacela empunzini yayotiphonsa ekhathe emfuleni olusushwana. Uthi abakabe basayinaka babe sebanaka lena lebese bayibambile bachubeka nekutinatina yona. Sibona ngentuthu bebashisa lemfuleni bevele behlakela abafana bawushona bathi mabantu befika babakhanda lapho nje mabaqedza sebathi sebawu emakhumbini bawuthengisa kumathapha bavele bababili Lolo mnye besushona kumukele ekhathe emfuleni
ngani lapha engwenya umhleli lapho udwebo ayikhazi ihleli lapha ngaphandle asimati-ke noma usaphila noma ugcina aphume ahambile siyacela ke vele bahambe bayomfuna nakakungena lapha emfuleni nimile yini isikhashana kugadza kuthiwa vuvuka yini bese sibhizi ngalo asitenzaba nalo sesithola lo ntamkhipha lo itakusebenza lo ababeleni nasemfuleni. Vusimuzi Dlamini longulinye lemaphoyisa eMango waseBethani uthi abasakhani ukulutho ngendzaba yekwetshiwa kwemakhebula agesi uthi vele lena yinkinga lesebahlasela isikhathi lesidze. Sithole nalijaye kazi sikhala manje yathi uNkulunkulu wehlele eBrithani salithola ke vele imvula emnanzi sithi khanzani lemazibithi naye njengoba ntibonile lapha konke kulapha lo mango wonke lona vele sihlupheka kakhulu ngendzaba yagesi liyajuba manje akadlali hle ibhadi ke khona lokucela embunzini but bese ka ayiniwe kancane naye nasathi ukuthi mhlambe letingwane letamenda njani akhulumisana nemsakato umsolwa Moses Chapile oneminyaka lengu-36 owekudzabuka endzaweni yaseKhubutha uthide kweswela imali lokumenda ebeletinsambo tagesi uthide likhilogram lilinye laletinsambo bamthengela nga-160 emalangeni e-scrapyard kumathapha lobambe kuchumanisa emaphoyisa nesive Mazwi Nzimanze uvumile lo mbiko etindzabeni te-Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba eBethani kuMahlanya. Kanti-ke livilo ngalokusemthethweni ligatsha lakamashaya inkonjane butchery edolobheni eMbabane. Lona ngumsebenzi lowendiwe nguye umcondzisi wayo ibutchery. Umnumzane noma ngumhlonishwa wamashaya inkonjane Nhlengethwa kanti nesive besikhona kutawutidapela inyama. Sekuvulwe ligatsha lelisha lesitolo lesithengisa inyama lisibitwa ngamashaya inkonjane butchery. Lesitolo sivule namhla edolobheni eMbabane lapho khona sive besime ngetinyawo sigatse kona kuvula kwaso lesitolo sitothenga yona inyama. Umcondzisi wetitolo takamashaya inkonjane lophinza belilunga lephalamende lenkundla yasemanzini North akhuluma kulo mcimbi ube ngelona libhange leStandard Bank ukubambisa lenkampani ekusunguleni letitolo tekuthengisa inyama. Ngoba ukuthi sibone ibhizinisi ikhula ngalolu hlobo iyemaswati nami kuniketa lokuqina ukuthi nemithetho letawuqhamuka nje itawukhona ukuthi iqinise ukuthi emaswati anabe abe maningi lavula emabhizinisi kakhulu sitawuka sitawubheka mafamasi fakane emandla nemaswati nakhona nasinasibukela ukuthi siyasho ukuthi abafake emandla imakethe ikhona. Sibongosi Mavuso libekamele lomcondzisi wabosomabhizinisi labancane etiko letemabhizinisi lekuthengiselana ubonge yona lenkampani kamashaya inkonjane ngokuvula emathuba emisebenzi eveni lakangwane. Kanti-ke Mavuso uphindze waveta ukuthi balitiko kungumsebenzi wabo ukuthuthukisa abosomabhizinisi labancane eSwatini. Nathi sibongadinga nani kulo msebenzi. Umsebenzi wethu ngethi nesingcommerce sihlale sisho ukuthi wenda umsebenzi wabosomabhizinisi eveni lakangwane ukuthi ube muhle. Umsebenzi wethu ukuthi sakhe imisebenzi yeveni. Kungako nje sijabula ukubona ibhizinisi indlondlobala ichubeka nakuletinye indzawo siyabona nemaswati ayachubeka ayaqasheka. Lengingakusho nje ukuthi cha siyabona ibutchery siyajabula nje ukuthi ibhizinisi lesungulwe ekhaya. Banema-permits, banemithetho. Siyakhuthaza ukuthi nawusomabhizinisi eveni ulandzele yonke imithetho yelive. Sitokhona ukusupport. Khanya Nhlengethwa uba ngelona libhange leStandard Bank ngokubasita ngetimali ekuceleni lebhizinisi. Nhlengethwa uphindze wabonga nato tisebenti talenkampani ngekufaka imali ekutheni lenkampani ithuthuke iphindze ivulela lamanye amagatsha eSwatini. Etindzabeni te-Channel eMaswati kubika Zokele Ntombela ngiseMbabane. Besotho amahle sigijima siyawubuka temidlalo. Umdlali weqembu leMbabane Highlanders kubekwa ukuthi senguye lonikwe noma ke nguye umkhondvo kubekwa ukuthi unikwe imali engafika ku-7,000 wemalangeni ngekudlala kahle kulenyanga yamabaza. Lo mdlalo uphinze wanikwa nemali lengetulu kwa-1,000 ngekuthi avotelwe balandzeli ngekuba umdlali lodlale wakhethela kule ndzebe ye-MTN Premier League kulenyanga yamabasa. Siyabonga Mkhonda lodlalela lona ke licembu leMbabane Highlanders sokuphumelele umhlomelo ekuba ngumdlalo owente kahle kakhulu
enyangeni yamabasa. Ngaphansi kwayo-ke indlebe MTN Premier League eSwatini. Lokhu kulandzela kwekuthi lo mdlali ahlonyeliswe yona imali engetulu noma imali enganga 7,000. Lo mdlali ube ngumdlali owente kahle kakhulu kuyo inyanga yamabasa kulandzela kuthi phindze nakilo-ke licembu le-Highlanders abe ngumdlali owente kahle ngekukhethwa ngito-ke tihlele noma abalandzeli bayo ibhola. Ngijabule kakhulu lama-awards lawa layi-2 ngikunike amandla ukuthi ngiqhubeke ngisebenze kahle. Ngicabanga ukuthi ukuthi ngiqale sehlaba khona ukufika kwa-coach kusithe kakhulu ngoba most of ma-players manje asefoni sonke sidlala ngendlela le-right. Ngicabanga ukuthi kufika kwa-coach kusithe kakhulu. Kanti ngakulokunye inkampani yaka-MTN isukumise elihlelo lwekuthi tihlwele tikhone ukuvotela umdlali lokugcamile noma lowente kahle kakhulu ngelicembu lokutawuhambisana nemhlomelo loyimali. Lokhu kusento lesithakaselwako kubo balandzeli noma abathanzi bebhola yetinyawo. We are really appreciating the initiative by MTN ukuthi ibeke ama-players ethu kuma-spotlights and our fans to have a voice in terms of ukubona kwabo, because they are the ones who are rallying behind the teams each and every game. Who are the players that should be recognized, and then that on its own being an incentive to the players, I think the ripple effect another player would want to be in the podium come May. So I think kutawasita ama teams in terms of them performing, because if one player is working towards that recognition, the other player will also want to do the same, and that will continue, and it blends well with the entire team, and we should be seeing the results at the end of the day. Lobuka kwenza channel eMaswati ngumlamli Shongwe ezulwini. Awatipelitinani ngaleto ngivumele sale ngitephetsa noko ngidatephetsa nganathi ihloko thato lithamba imbili. Umntana nkosili Ndane sowudumise elive la kaNgwane ngekufika izingeni lekubamba umhlangano we-OACPS. Uphanyisana lokusemthethweni sigaba sesine seluhambo lokucanca indzaba ikhabane lekungilenye ekuqinisa luhlangothi lwetekuvakasha kanti luphindze luthuthukise nemnotho lelethwa ngemagugu elive. Lishonele mini indvodza leneminyaka lengu-36 yekudzabuka ekhubutha ngesikhathi semaphoyisa eMmango aseBhetani ayibamba ijuba tintsambo tagezi kulelinye likhaya lakahlatshwako kuleya ndzawo. Ngaleto satephetsa Maswati Lamahle ligama lami ngumlandvo kaMithula ngihambisana nelitsimba lebetindzaba busuku bebuhle nisale kahle.